Isithwalo sedlozi emkhulu silula ngoba usuku usebenzisa amandla akini ukuthi uthole yonke lento ofuna usukuyifuna ngaleso sikhathi leso. Kodwa ke kuyabiza ngoba kulimaza abantu abaningi ekhaya. Uma sesithathe leso step ukuthi sesikunikeza ledlozi. Kulimaza abaningi ekhaya, kungalimaza abafowenu, kulimaze izukulwane. Izukulwane mhlawumbe zabafowenu. Kulimaza kakhulu khona ekhaya ukuthatha idlozi ulenze ngalendlela wena ofuna ngayo. So akunabungozi. Ukhona lobungozi ngisaya kubo mkhulu. Okay. Ubungozi balo ngoba usesemhlabeni angiboni ukuthi bukhulu emhlabeni kodwa bukhulu uma ukuthiwa siyojeziswa phambili ngoba labantu laba angeke ubabambe forever awusiyena uNkulunkulu nawe phambili mawucala ukushona wena noma kulimala wena le ingane zakho ezisele ngemuva ayizabe isaba into yalutho kangangokuthi noma kuthiwa udokotela uyawushintsha lowo mntwana loyo abe yinebethon abe intwamntwana nje ongasafuna ukuyosebenza noma kuthiwa uthishera ashaya ingane axoshwe kugcina sekungathiwa sekulimala yona le degree yasebenza ngayo into nje ezokwenza ukuthi yonke lento lomnotho abawuthole lenkathi wena wenze lezi zinto zakho ubafundisa ngale mali kuyashabalala lokho kushabalala ngaleyo ndlela leyo manje kubungozi ebantwaneni bakho ngoba wena usuke wenze lento bangazi bona masohamba wena usale seizwe selibuka labantwana ukuthi abantwana base bashintsha bonke beba u6 bonke banemisebenzi emihle kodwa manje abantwana baphenduka manje noma kuthiwa mhlawumbe uyiphoyisa uthatha isibhama dubulo elinye iphoyisa axoshwe ahlala ukuhlala uyinesa jova isiguli wrong noma kuthiwa uyini enze lento ezomenza ukuthi lento asebenza ngayo ishabalale iphele ngoba wena lento le uyithole ngenkani ngokusebenzisa amandla edlozi ngenkani kodwa ke futhi siyakwazi ukuyiqhubela phambili thina ukuthi efamilini makuthiwa kukhona omkhulume naye weza kimi washo ukuthi no ubaba wayenze kanje siyakwazi ukuqhubha lokho noma wena mawusekhona siyakwazi ukulungisa lo msamo ukuthi ungapheli siulungisa elondweni lapho kakho la sifike khona bese ke sesidlala imagic ngembuzi ngoba le ingane zakho ngeke zikhona ukuyilandela into ungasekho sibese sesidlala imagic ngembuzi ukuthi siye lapha emsamo sifike siyigubhele khona lembuzi bese sesidlala ngeinongo ke ngamakhubala athile siyigubhela phansi lembuzi ihlala ikhona labantu abakhona boboze bafe lokubakhulumela lapha emsamo yonke into yalunga noma wena ungasekho abafika lapha emsamo bakhuluma yonke into yalunga kodwa masingayitshalanga le yambuzi lapha yana wena wathula wa relaxa wadla imali washona wena konke labantwana abanako okubakhulise ngako noma ngisho nalomuzi lebangagcine bawudayisa wona lo muzi lo bahambe bocasha kuphelile ngawo so lembuzi uyigubhela iphila or ifaka seyifile cha imbuzi iyahlinzwa bese sithatha isikhumba sayo nayo siyifaka laphansi bese sesidlala ngekhubalo sesidlalelani ngekhubalo sidlalela ikhubalo ukuthi lembuzi ikwazi ukuxhumana nalabantwana sesibagcaba bonke labantwana sithatha igazi labo siyolitshala lapha yana emsamo ngalamakhubalo la sifake khona lembuzi sesiyagciba leyo nto leyo ke ingawuthatha iminyaka kungaze kufe ngisho nabo kuphile ngisho nezizukulwane ngoba bona bazobe baphahla khona lapha emsamo sekufanele ukuthi bona thina sesiphendula umsamo ulowa la ekhaya sawenza waba umsamo wezibhoko kodwa izibhoko eziyophila la ekhaya ngoba isipoko sefamily asoze sawushiya umsamo wakubo sibese sona ake ngithi njoba mina ngiwumanana ebese isipoko lo msamo wakamana uyashintsha uba wakasibeko uyohlezi umsamo wakamanana uyoma nje kanjalo wonke izizukulwane sami masiphahla lapha ya izinto ziyalunga mara yazi izwakala njengani ne kuneminye imizi ne like for instance let's say uthenga umuzi kuphi yabona mawuthenga lo muzi uthi uyafika lapho uyahlala kube na something like kube nesipoko ngasithi siya busy sigezi izitsha senzani lezo zinto lezo akusizi izinto lezo lokuthi they can zingafika later affect leyo property or leyo ndlu nase abantwana abadecide ukuthi umunye uhlala le or umunye uhlala eAmerica or so forth uyingozi kakhulu umuzi onjalo umuzi onjalo owenziwe izinto ezinjengale uyingozi kakhulu kangangokuthi kulowo muzi loyo kwafuna ukuthi yonke into eyenzeka khona ibikwe sengiyake kule point lokuthi umuzi nangu ukhona
sekubonakala ibhoko kulomuzi Yeah. manilele lapha ukudla nikushiya emabhodweni sekutholakala kudliwa ukudla kukhala inkezo kukhala yonke into amabhoda ayakhala ebusuku angithi uyayibona leyo nto le kusuke kunale mimoya ethize yala ekhaya esejwayele ukuthi ngesikhathi esingikuthi Yeah. thina senza ukuthi ngesikhathi esingukuthi senza ukuthi awunakuvinjwa ke lo moya lowo until kuze kube khona umelaphi wendabuko olanda lemimoya ono makayilanda ayimikise la nizobe nikhona khona noma ayikhiphe bakuthiwa nina senayithengisa lo muzi uyakhishwa leyo moya leyo kuye kusetshenziswa amakhubalo ebese siyivalela ebhodleleni siyayithatha lemimoya le siyoyibeka siyitshela ukuthi hey bonani ukuthi nishona kuphi kodwa la kule khaya leli seli kanjena ikhaya leli selekabani kodwa kuyinto enzima kakhulu akusiyona into elula ukuthi ungavela uvuka uyenzile So masakhuluma ngokuthwala ngedluzi kuyafikela la uli expire khona like usaphila njengami nje lese ngithwele ngedluzi lakithi and kuyafika like la silithi se expire khona ukuthi manje I should take another direction or sengikhathele nami manje ukuthatha idluzi lakithi kuyafika impela ke lokho into eyenzakalayo ngendlela eyenzakala ngayo futhi yenziwa ngabantu befamily ngoba kuzosukuma umuntu oyedwa la familyini angawuthola umsebenzi ebese ayakumela lapho endabuko afike ambuza ukuthi hey ngifaka iCV lapha nalapha akulungi lutho kodwa manje nangibani lapha ekhaya udrive imoto thina sesiyibona sizehluleki bani unomuzi unani uyabona ebese ke mina sengiyabuka ngibuza ke abafana ngabe kunjalo bathi abafana kunjalo wena wahamba ganga edluzi kanje abangitshele konke mina ngokuzwela ke lo muntu noma ngokukhuluma naye mina ngisahluphi sengithatha lo muntu angithi wena idlozi leli uthwele ngalo ulibiza le emsamu lekakho mina sengihamba ngiyolibiza le emfuleni sengilwa nawe manje mina nami ngilibizela lo mase ngilibizela lo mina angisalibizi lilodwa lelo dlozi sengifaka namanye efamily amadala kangangokuthi wena mkhulu ake ngubexele wena uthwale ngomkhulu wakho usebenzisa yena uthwale ngaye ayidlozi umkhulu wakho mina mase ngisuka lapho sengilanda okhokho bakho nginomuthi mina ukuthi manje ngenze njani ngibize okhokho bakho lo wena ongabazi lo ongabazi wena ngithi mina abatshelele yena lo baba lo thwele ngaye wena ukuthi abeze naye nangu wena ufuna umsebenzi usuyayibona lento omkhulu noma ngiphinde ngikucacisele ngiyayibona mina sengibiza omdala kunalo wena umsebenzisile ngoba lona mangizombiza mina lapha emfuleni ayedwa uzonkolozela ngoba phela wena umsebenzisile mina angibize bobaba wakhe ngithi hey anize nabo bani nabani bafike bona bambambe ngenkani ngoba wena ngeke ubasebenzise bonke mase ngenza njalo ke mkhulu sengisebenzisa indlela ezintathu le indlela lezi azingeke isetshenziswe umelaphi osesemncane angisho ngokweminyaka kodwa umelaphi osho ukuthi usuhambe kancane nje eSouth Africa wathi kuyindindela wabuka izihlahla sekufuneka umelaphi ke mkhulu osocinile ukhakhayo sohambe kakhulu sekufuna sebenzisa amabhakede amathathu la kulamabhakede amathathu mkhulu sesilanda kulamabhakede amathathu sesilanda bonke abantu abakini abafela empini noma abangakhonanga ukuphila abaphukhishwa eyiswini uyangizwa mkhulu silanda bonke bogogo abantu besimame abafele impini ongabazwana nabanye nje abayishonela siphinde silande onke amakhehla kule family la kusuka khona le family yonke ifamily yakini silanda bonke labantu siyabageza siyabahlambulula bayakhanya sesibiza igama lakho sibiza igama lakho kathathu sithi batshele wena ukuthi wena ungubani uyabatshela wona apha emfuleni ukuthi mina ngingibani wakabani ngifuna ukuthi ngibani wakabani wafuna ukuthi ziyacala izinto ziyabheda ke kulo othwele ngalo ngoba lamakhehla la wazohariga yonke ifamily eze kulo olamfuleni esimbiza lamfuleni yonke into ngale kuwe mawukuthi unezimoto unanani ziyacala nje imoto kancane ziyabhobhoza pupupupu ayisafuna ukuhamba hayi imoto yayilungisa ayilungi idora kuma customer sekwenza kancane makufuna udeliverwe izinto ziyalahleka endleleni yingoba bonke labantu befamily sebakujikele wena ngoba thina lapha sesiphendulile wena sakwenza umuntu omubi uyayizwa lento omkhulu labantu labadala amakhehla alomuntu lo othwele ngayo wena nawe asakwate kabi ukuthi wena ukwazi ukudlala ngengane yabo ngoba njengoba ngakuwe nje ngeke uvume na ukudlala ngengane
ngeke uvume ukudlalwa ngengane yakho. Yeah, hey, hayikhona ngathi it's not easy to thatha lento. Yeah. Ya bukhulu bese sibuya ke esithwaleni senyoka. Okay. Esithwaleni senyoka angeke ngikhulume ngento mina engakake ngiyibone noma ngiyizwe noma ngifile ipresence yayo. Isithwalo senyoka sihlupha ngezinto ezimbili. Sinenkani. Inyoka igcine ibuvezile ubunyoka bayo noma ngathiwa usunani uma I decide namhlanje ukuyohlala ebonetini ye Porsche izohamba iyohlala wena ungayidrive le Porsche mayifuna ukusuka iyohlala mhlambe unenye imoto zakho izohlala mayithanda ukubonakala ejardini lakhe egate izawuhlala ebugate lobunyoka bayo ayingeke ize ibiyeke iyohlezi vele ubunyoka ibenza kumnandi eqaleni kodwa mase eqalise kunika zonke lezi zinto lezi kuyobe sekuyakutshengisa ukuthi manje sengikhona seyifuna ukubonwa naye iyibonakalisa. So inyoka ama challenges wayo ngaphandle kwalokho yini amanye iyaqala kangithila ama demand ukuthi wena manje mawufuna ukuthi ayisuke lapha egatini kutshethi lambile ngeke ikhona ukusuka lapha egatini ubuze wena ukuthi njoba ulambile endoda ufuna ukudlana ayikhethele labantu laba la ekhaya akhethe futhi la uthanda khona futhi uyayazi inyoka ayiphela kwesilwane esazi isoft spot ukuthi wena la ekhaya uthanda bani because lekhathi uthola lo mnotho uyakubona ukuthi umnotho wakho wonke ufuna ukuthi wena ngathi ungawusondeza acenge kwabani ngibani uvuma kalula nokumnika imali la ekhaya maka ke nje ukhuluma ngenkinga kodwa baba mina ngifuna ukudrive imoto ethile wena masiyani uthi ayisizobona evikini suyayithenga leyo moto inyoka ke izofuna leyo muntu lo sure izofuna leyo muntu lo kuyenzeka ukuthi ube nenyoka mara uyihlabela imbuzi inkomo ilwane nje kuphela ingafuni umuntu inyoka ngeke izidla imbuzi amanga lawo angeke futhi idla inkomo ukuluthwa abelaphi lapho uma uyolanda lento mawuyothatha lento kulula ukulutha umuntu ngoba usuke wena wazi ukuthi uyobe sowungekho lapho lezi zinto omkhulu ake ngiyibeke kanje kukhona lento okuthiwa isipoko kukhona inyoka kukhona ke lokuthwala ngedlozi lekhathi uthatha le spirit salezo zinto lezo uyisondeza kuwe kunalezi vumelwano esenziwayo phakathi kwakho nazo lezi zinto ukuthi ungithatha nje lana nginyoka mina ungithembisana kusuke sekwenzeka phakathi kwabani ke lokho kwami mina belapho endabuko naleso silwane leso ngithi mina kule nyoka lalela ke awunukudla abantu abami wena uyodla le la ngizawuthi hamba usebenzela khona uzodla kuleyo muntu loyo kodwa nami nginothe ngapha uyayizwa mkhulu lento le mina ngunika inyoka wena ukuthi wena thwala ube nemali kodwa manje at the same time makufa lo mndeni wakho le nyoka yami itsheba nami ngiyatsheba yingakho le nyoka lena ingeke ikushiye na lutho mase ihamba kuthiwa bese kuthiwani ihambe uthi ungashona izinto zanyamalala zaphela yingoba le nyoka afuna ukuthi ibuye nalomnotho phela umuntu wayenza icontract nenyoka ngilo feel manje lezi zinto izoyishiya kubani ayisihlobo nani ayifani njengedlozi uyayibona lento ayifani njengedlozi la kini ukuthi masenze lento lapha emsamo sagubhela lembuzi lizawuyeka konke lichubeke ngoba lona la ekhaya ngithi uyabona inyoka phela inyoka akekho umuntu wakanyoka izawuhamba nazo zonke izinto zayo lento lezi zibuza ukuthi zishonaphi zishona kulo muntu lo ovusele ispirit sale nyoka lo muntu ovuse yona yena lumelapho okunikezele inyoka zonke lezi zinto ziya kuye mina nginayo inyanga esisondelane kakhulu ethi mayikunikeza lento uyithathe lento ithi ngasebenza lento imali yakho yaqala ya reach 1.2 million wena ungafa kodwa leyo mali ayini ukutholakala uthi kuphi kodwa ubunayo iaccounting ekhayini bazongcwaba kabuhlungu kanjani understand why uyayithatha lento kufuna imali yakho ibodlalela lapha kubo ma 400,000 okay 300 ube uphile kodwa imali yakho yaqala ya reach abo 1.2 kuvela nje ingozi thizeni uwiswe imoto wena mawiswa imoto mabagijimela ama accountini akho akusana next why kumele i-reach that side and then bese izinto ziyamoshakala ngaleyo ndlela isivumelwane senyanga nale nyoka
mara bangijelanga mina mangithatha angeke ngikwazi ukukutshela uba nami ngiyinyanga afuna ngiphile kuwe mina lento ngeke ngiyithathe ngiyisebenzise kimi ngizoyinikeza wena lo bungozi bonke okwenzeka kulento buyokwenzeka kuwe mina ngigaina ini lapho imali kuwe shukuthi mina ngidlala uV kuwe mina ngithatha into ngiyibeka la ngilinda wena ngunika into wenza imali ngayo uletha imali kimi wena le mali ya isafe ke kimi mina ngisebenza nalenyoka yami sisebenza wena wena uletha imali kimi okay uyayibona wena uletha benefit kakhulu yilo gobela ya ugobela wena ungazi ukuthi uyibuza wezibuza wena ukuthi hayi yini yena ngabi nezimoto eziningi athi angenza mina yingoba yena uyazi ukuthi lento lena safuna ukuphila aqhubeka adlela kubantu amandla abantu adlele impilo zalabantu through lenyoka yakhe ayivusile baningi ke abantu abayibuza kakhulu eSouth Africa ukuthi hayi mina ngeke uzongithwalise uhluleka ukuphila nawe ngeke mina uthi wena uzongenzela ukuthi kodwa wena uyahluleka ingoba yena uyabaza ubungozi balento ukuthi lento lena any mistake ishintsha manje yashintsha manje la ekhaya sekufuna kuyoshwelezwa kushwelezwa kwakhona igazi so ingakho abanye mabakunike lento uqale so lokumphala imali waqala waba nenkinga avale le phone angasafunda ukukhuluma na uyathi isukile ngale ibhemile sure ibhemile ngale ibhemile nje naye angeke angenelele ngoba isithembiso wasenza nalenyoka uzoyibuza kanjani ukuthi hey so wenzani ngapha manje umbulalelani lo muntu ekube nazi ukuthi ideal kwaba ideal bot ayisachinje phela yachinja ideal naye wathi yena musu ukubulala umndeni walo muntu kufa yena kanti lenyoka le iza in a form of vele inyoka lesiyibona la kuma zoo ku television the form of inyoka le or uza ku something nyana nje ziningi indlela zokuvusa inyoka ake mina ngibale engiyaziyo engeke ngayibona yenzeka abanye bayayithebula abanye bayathola la ifele khona kuthathwa amathambo akhona ivuswe ivuswe abanye bakwazi ukuyithebula from emfuleni ngesigubhu kuneminye imithi edlaliswayo kufakwe la esigujini uqhabe wona ukhipha igazi lakho makuqhaba ukhipha legazi lakho ulifakwe la esigujini ebese linye igazi lakho liyakhanya lithelwa la ebese yona ke iyacipheka iyabambeka mase ibambekile ke usuba nalento ke emkhulu yokuxhumanisa nawe ukuthi wena yini into oyithembisa yona njengoba uyilanda lamfuleni ayihluphekanga phela lamfuleni uwohluphekile ngoba wena ufuna ukwenzani uyodla abantu imali zabantu le bathini konje do you know mermaid ne is it a mermaid le emuntu la then isike la ibayifish inkosazana ayikho dangerous le ake ngicale nje ngithi indaba yenkosazana akuyona into engiyilandela kakhulu ngoba sengibone izinkinga eziningi abantu bangena phansi kwazo lezo inkinga zemermaid into engiyazi kahle mina uNamlambo kusiyona inkosazana le eyifish uMamlambo nje uwodwa nawo uMamlambo is like inyoka nje nedilena yemali kuphela uMamlambo awuvikelani mkhulu uMamlambo awuviki uMamlambo nje uspecialize ngemali ukuthi wena uthandeke ngoba uMamlambo ipurpose yakho abantu abanonamlambo ikakhulukazi ngixolisa ukusho nje lokho abantu abayithanda kakhulu uNamlambo yilabantu ababesimame abasebenza lemsebenzi yaseyidradini na abatarget kakhulu labo baba uyayibona into leyo serious ngoba uNamlambo ubuza kakhulu ubuza kaningi inemonth ubuza kaningi wona uyathandeka futhi uyambona unamabala so nawe mawumbona noma kuthi umcabangela ukuba umthanda manje icard lakho lihlala kuye lo mama osebenzisa uNamlambo ngoba laba ingozi khona baphinde bawufaka emanzini bageze ngalamanzi baphinde bayogeza nale ithelo mawuke wena wathinta lapha esithelweni hayi liyashoni la hambile liyashoni la mkhulu ikhadi lakho hlala lapha yonke into yenza uyifakela wena futhi abakubamba uyayibulala futhi uyibulala lo muntu loyo so uMamlambo akekho harmful ne akasingozi kakhulu into eyingozi kakhulu inkanyamba le kuthiwa seyihambile inyoka ehamba nento zayo ngoba inkanyamba mayikwate kahle ikiphazamise nokungcwatshwa kwakho bathi basabamba ibhokisi kufike kuphephule lebhokisi kuligedule liphezulu kanti bavika abantu bathi bapopora ibhokisi awusekho nebhokisini sekukuthathile
ingozi ke kuyingozi msile kakhulu ukuthatha lento sengiyasaba ukuyithatha lento ke nami so manje ke now siya move to inyoka ne siya kwesinye but before we move on to inyoka ne bengibukele this video kuthiwa kulabo mama laba ba rich kakhulu ne so into abayenzayo ba targeted is small labafana abancane so ba targeted labafana abancane ukuze bathathe isimeni yabo and then angazi ukuthi bayenzani into efana njengalezo so sithwale sinjani leso ukuthi umuntu atargete abafana abancane and then athathe isimeni or ama sperms wabo and then ayokwenza lo mkhubo all right uyabona usese lapho nje ake sikhulume ngalo abafana abancane akusiba abafana abancane kuphela just ukuthi abafana abancane yibo abalutheka kalula because bathanda izinto because bathanda ukuthi nabe lokushini babonakala ukuthi ba drive imoto just ukuthi bafuna ukubonakala ukuthi la bahamba khona nabo banesithunzi ma influencer ngisho these days so lento lena ukuze lo muntu abe rich ibe namandla uyayondla through bani labafana immediately yena alala nawe athatha mhlawumbe isperms sakho yabona noma wena ulala naye noma ngasithathanga isperms ile khathi lento ithebula yonke lenhlanhla yakho yona lenyoka iphila ngalenhlanhla yakho ukuze lo muntu akhuphuke ifideke ibe strong ekuthenini manje isebenze left to right kufuna ukuthi ithebule le inhlanhla zabo bonke labantu wena uzolala nabo ithatha lenhlanhla ishiye kuyigobongo noma kuthiwa bowazi ukuthi hayi ngeviki akufani ngiyamthola u500 sozohlulwa ngisho ne1 rand because isimo sobudlozi bakho suke sesiphazamisekile ene ukusi restorisha again but kusuke kunzima kakhulu usukuphelile mina ngithi usuke vele ulindele ukuthi manje ibhokisi lakhayini balungisa ibhokisi ngoba usuke vele wena ubuwena busuke sephelile shithi suku udayisenge udayisile ngawe ingakho kuyingozi ukulala nomuntu isinoma kanjani ongamazi especially mara ngisho kumnandi na you just bang up ubuye ngapha uyalimala la uzolimele futhi lapho uhambise yonke into nje yakho ubuwena bakho bonke ephumile usulindele nje unilanga lokuthi ufakwe emhlabathini inhlanhla yakho okusebenza ngayo yena lo muntu isithole sinjani leso sise part of inyoka or part of inyoka isikhathi esiningi inyoka ethanda lokho ngoba iyanqela kanti ke abanye kwenzeke futhi namkhulu kuyahlukana kwenzeka ukuthi wena ulala nalosisi kanti awulali nalosisi losisi uyiorganize ufida lesilwane sakhe uyasorganizela ngoba uyazi ukuthi inyoka iyakwazi ukuthi iphazamise umqondo wakho ungaboni wena into eright lo sofa lona nje obula ubone ukuthi usesengiwo kanti wena solala phezulu kwethuna yakwazi lo injenge sipoko lenqondo kuyakwazi ukuyithebula yabona uthothoni utshela ukuthi hayi lo sisi vele cha besibhizi kakhulu hayi vele nami mangimbona lo sisi uyangibona ukuthi cha sisebenzile kanti cha awusebenzanga next nalo sisi lenyoka usebenzile usakhile inyoka yasakha yonke into la ku ikakhulukazi nje lamadoda aphethe inyoka ngiyawasaba kakhulu ngoba lento yomuntu wesifazane emkhulu inyoka emntwini wesifazane ifika incele le party leshisayo leyenza ukuthi indoda ithi ngiyashada manje lento yenza ukuthi indoda ithi hey wawukuphi sonke lesikhathi mama kunini ngikuthanda yazi kube kuthiwa wawusempilweni yami ngabe ngikude incela leyo party masafika umuntu wesifazane ku athatha ubone nawe ukuthi no phela lana manje sese ku defreeze yabo uyabo suyayibona i different uma ufika ngale yana uyabona hayibo kubasiwe la ngale endlini yami ngathi ngikudefreeze uzoyikhipha idefreeze ngoba manje akekho kuthanda ukubanda sonke isikhathi kuyalapheka mara like umuntu wesifazane lese uhlangene nendoda ethwele kwenzeka konke lokho ngendlela uyichaza ngayo kuyenzeka ukuthi umuntu wakho umlaphe abe right kudependa ukuthi lesithwalo salendoda le sithathe ini nani kuyenzeka isithwalo leso sithwalo leso salenyoka kuyenzeka simunye njoba ngisho simunye le party awukwazi awusinkulunkulu ukuthi wena ungabisela leyo party yokushisa iphathi yokushisa ehamba ihambile
oqala lokho ngoba nalesithelo sisuke vele sesingasekho kuposition sisuke sesivele sesingasacontroleki uyayibona leyo nto leyo kodwa ke mawukuthi lona just ukuthi uthebula lenhlanhla kuyazameka ukuthi ibiselwe lenhlanhla yakho uphendule sikuguqule kanjani sikugubhela umgodi sikutholele indwango emnyama uyangizwa mkhulu konke lokuyiko kwenzeka emzimbeni wakho sikushiye lana sikuvuse kabusha sikubhela umgodi sikufaka phansi emgodini bese sisebenzisa amakhubalo ukuthi siloko sikumemeza emgodini sisho ukukhuluma nawe ukuthi ufuna kwenzakaleni yonke lento lena ayiphumi ebese le ndwango emnyama oyigcokile uyishiya la mgodini usuyaphakama thina sichiba umgodi uhamba ubuke emuva sesiyogucula ke ngamakhubalo sesincenga le idalo ngoba idalwa zakubona kwenza into ebhedayo zichela zonke zibaleke zingasemayibuya sezithi zizokubuka ayisakhona ukungena kulomzimba ngoba lo mzimba lo awusasilo le tempeli leli bebalazi abebahleli kulo sekushintsha izinto eziningi endlini makube kune TV ayisekho uyabona umbheda ayisekho bazawuhlala lapha